Jesus. Amen. Bese sakhuluma sithi abanye nokusase first Sunday. Hallelujah. Last week sibene first Sunday. Ikubeni kuyiwe first Sunday. Amen basaba. Amen. Yeah. Samkhonza uNkulunkulu. Samdumisa ngendlela efanayo. Amen. Hallelujah. Azange sisibone ukuthi sibabili sibathathu. Kodwa sadumisa inkosi. Ngesikhathi uzabona ngathi ngathi manje bancane kulapho uNkulunkulu uvela khona. Amen. Glory to Jesus. Ngiyacabanga ukuthi uthumela ingilosi zakhe ukuthi sizoba nekhampani nani. Glory to Jesus. Ngasaboni ke ukuthi abobani abangekho abobani abakhona. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane ukuthi nani nihambile nibuyile niphilile. Glory to Jesus. Amen. Yeah. Siyambonga uNkulunkulu sindlulisile ku-2024 sangena ku-2026. Ngiyazi ukuthi njengoba sicala u-2026 kuningi vele kusenhlizweni zethu, kuningi esicabangayo, kuningi esikufunayo. Glory to Jesus. Amen. NoNkulunkulu simthembisa konke. Hallelujah. Amen. Ukuthi yebo baba sibonile senzanga kahle emuva asatsho ke uMathapelo athi uthe ebekashumayela umfundisi lapha bekakhona uThevala lomnyaka ka-2025 ungena ku-2026. I don't know ukuthi ngabe si-understandile leyo ndaba. Siya-understanda ukuthi kumele siyivale le minyango singene kulo nyaka omusha nezinto ezintsha. Amen. Hallelujah. Amen. Uyazi ungena umusha njengomntwana weChristmas. Ungene nisho ukuthi ufana nani nomntwana weChristmas because yiba nithi abasagcoka izinto zaseChristmas. Amen. Manje makajabu umntwana bakabethi impahla zeChristmas ujabulekayo. Nawo kongene ngenjabulo. Ugqoke lezi impahla ezintsha. Glory to Jesus. Umoya kaNkulunkulu uhlezi ngaphakathi kwakho. Umoya kaNkulunkulu ufuna ukuthi wena usebenzele uNkulunkulu. Ukomfuna kangcono uNkulunkulu ukudlula 2025. Hallelujah. Yazi ukohlabelelo lomhlabelelo uthi ngifuna wena. Ngifuna wena. Ngifuna wena Nkosi yami ngifuna wena. Ngenhliziyo yami ngifuna Ushiye umfuno umkomshiye kumfuna ukuthi ngomele wena Jesus. ngomele wena Nkosi yami ngomele wena ngenhliziyo yami udlula ukumomela uthi ngilambele wena Jesus.
sengathi le njalo ka-2025 singayishiya singena kumesakeni uNkulunkulu. Glory to Jesus. Sincane isikhathi, sincane ngendlela emangalisayo. Sincane isikhathi, and isikhathi asibheki ukuthi wena ungubani, asibheki ukuthi unani, asikhethi ukuthi ushiyani. Ngebazalwane asikhethi ukuthi ushiyani, kodwa masifikile sifikile. Hallelujah. Ngimela umoya wami ulimele bazalwane, ngilimele emoyeni ngoba ngiyabona ukuthi ngempela siyasondela siyaya eNkulunkulu. Mase kafikile akakhethi ukuthi wena uncane, wena umdala, wena ungakanani. Makafika uyafika uyathatha. Wena usadlala endleleni usacabanga ukuthi lo mhlaba wakho. Qaphela leso sikhathi sizofika. Izolo ngisacela ukufika nje, ngibuya ukustoka. Mangicela ukufika ngiyazizwa ukuthi ngathi ngiyashisa, ngiphumela ngapha emnyango, ngime emnyango ngifuna umoya nyana. Ngibona uTina, umama lo uTina namaza ngisho mama wale ntombazane ehlezi emnyango. Uyaza ujahile, uyaza usuka lapha ekhaya uze le shop. Hey, ngithi lo I wonder uza nani manje makaza kanje. Uyadla ngempela, uyafika makangena. Ngithi sekwenze njani? Uyazi kuza masinyane eqondweni yami ukuthi njengoba sekagijima sebababambile inkunzi. Kuza leyo ndaba leyo. Makangena uthi ngena phakathi, ngithi sebalethwele. Uri enakala. Ngiyangena. Mangingena besinodume. Nokadla. Uthi ma indoda ka Matankiso ushumile. Umatankiso lebazana nomsebenzi usebenza nami. Last year ngoDecember uye wagula, nondoda yagula. Bahamba bayolala esibhedlela lapha eFar East kwethu. Kodwa ithi makaphuma nobaba wathi no, ithi mina ngihambe ngekhaya, bekafuna ukuyolungisela umntwana omncane ukuthi eze ngapha zongena isikolo la. Ngaleso sikhathi lo solahlala ngaleso sikhathi angaseze emsebenzini. Uhambile uye ekhaya, ufikile ekhaya zange kube right till izolo makufika lo mbiko ukuthi undlulile emhlabeni. Azange zazi ukuthi kufanele ngenze kanjani. Lo mntwana umntwana kaMme Manyefulo lo osebenza nami, solo asebenza nami leminyaka yonke, sekayifamily kimi. Le ntombazana umntwana wakhe akekho uye ekhaya, uye lifini. Lo mntwana uyi1 lapha. I had to Tumelo asigijime sihambe siye lapha yana siyobona le ntombazana. Simthola ano siswe 1 nabantwana bakhaba 2. Bazalwane siyahamba emhlabeni. Labantwana abantwana abancane lokho akuyise esikolweni angazi bekane kuzoqala ukuya esikolweni. Kodwa kushile. And into engizisa ubuhlungu ukuthi lo akaka understand le ndaba ukuthi le ndoda ihambile. Aka understand. And ngempela kuyiqiniso. Ngakho asikhonzeni uNkulunkulu. Besiloko sithi sizoya, siloko sijampisa noTumelo sizoya, sifuna ukuyokhuleka kulela khaya ngoba si understand ukuthi kwenzakalani. Indaba iqale kumama wakhona, umama walomfana. Bamthatha bamhambisa ekhaya. Mabathi basahambise lo, sekugula lokho kwentombazana kuyenza grade 8 next year, this year. Kuthiwa kuphethwe high blood, umntwana makaphuma igazi ngeke, waphuma igazi elinye makayasi elanto bathi uphethwe high blood. Bamuyisa eFar East makafika khona bathi high blood yakhe phezulu ngathi amanga
before bayomnikeza amaphilisi. Glory to Jesus. And lo mntwana wayesathe makafika ngambeka izandla bazalwane. Lo mntwana ethe makafika esibhedlela bathi ayikho i-high blood. Glory to Jesus. Ibaba walo mntwana wamfowunela wathi mama siyabonga ngathi ungaboni mina bonga lo nkulunkulu. Sisazile ukuthi umntwana nanga umama nobaba 1 2 3 uhambile ubaba. Bazalwane asakhanga la siyahamba mawunga wenze show yokuthi mawuhamba uhamba uNkulunkulu umsebenzela uNkulunkulu mawufika kuzothiwa ngena ngakuyami ngakuyami esebenzele mina emhlabeni. Glory to Jesus. Kubuhlungu bazalwane, kubuhlungu ngoba futhi ukufa kuzofika unganalutho, ungaphathanga lutho. Lo mntwana makakhala bekakhala thangazi uyi-1 lo muntu kibo uyi-1 akanasisi akanabani unomama kuphela and umama wakho uyagula na and babheke mina bengisathi ngiyazama ngiyasebenza njengoba bengikhwaya lapha kodwa manje nakho ngihlezi phansi nami ngiyagula. Sesiyakhuleka sikhulekela lo mfazi ukuthi uyabona manje iqine la lendaba lo angeke ahambe asazi ukuthi baphethweni asazi ukuthi ubani asazi kodwa uNkulunkulu uyazi. Esikhonzeni uNkulunkulu asekeleni ukudlala asekeleni ukutafela uNkulunkulu. Uje mina kahlabelela umhlabelelo uthanda kabi lo mhlabelelo athi hawuswentela ngona Jesu. You will never come on. I will sing till I'm on Jesus. You will never come on. You will never come on. You will never Jesus. You will never come on. Ask you how so tell I'm on Jesus. Jesu last week itse yes ha keneleng hafi ore se Jesu ha fitla go se setsa hare 2026 itse se setsa hare se ka hloko sa mo rapela ka tsela no mo rapela ka yona 2025 mo rapela o keneletse hare. Glory to Jesus. Sikhona zilapha phakathi sidinga wena. Asenezwi likaNkulunkulu sizoya kumakhosi okuqala chapter 18 sizoyikhuluma le ndaba bazalwane indaba kaEliya chapter 18 sizoyiqala ku verse 16 sihambe nayo kasi understand ukuthi sasingenile ku 2026 singena kanjani. Glory to Jesus. Singena sithembe bani ku 2026 masihlangabezana nayinkinga sibiza bani. Oh hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Of course. Kuse kube kuna uthi manje nyangena ku 2026
sizohamba naye bazalwane. Ya sizohamba naye. Glory to Jesus. Verse 16. U-Obadiya wayesehamba ukumhlangabeza u-Ahabi. Wamtshela lokho. Wayesehamba u-Ahabi ukumhlangabeza u-Eliya. 17. Kwathi u-Ahabi esembonile u-Eliya, u-Ahabi wathi kuye, "Nguwe ongumhlupho kwa-Israyeli na?" 18. Kodwa wathi, "Mina angimhluphanga u-Israyeli, kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo kaJehova uze ulandele oBhali." 19. Ngalokho thumela ubuthe kimi u-Israyeli wonke entabeni yaseKhameli nabaprofethi bakaBhali abangama450 nabaprofethi baka-Ashera abangama400 abadla etafuleni lika-Izebheli. 20. U-Ahabi wayesethumela kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, wabutha abaprofethi entabeni yaseKhameli. 21. U-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi, kuze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma uJehova uNkulunkulu, mlandeleni yena, kepha uma kunguBhali, mlandeleni yena. Kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi. Baba siyabonga izwi lakho eliphilayo, izwi lakho elingamadoda siqondisayo endleleni. Siqondise uNkulunkulu namhlanje emini. uNkulunkulu namandla wonke khuluma nathi simakade. Vula indlebe zikamoya uNkulunkulu othandekayo ukuze sizwe wena Nkosi uma ukhulumisana nempilo zethu. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Irikasisuthu ibile Obadiya uyakhahlanyetsa Akabe amotsibisa mme Akabe atla ho yena atla ho khahlanyetsa Eliya. Akabe ha bona Eliya a re ho yena, "Na ifela ke wena mofirikanyi wa Israele na?" Yena a re, "A se nna ke firikanyang Israele, ke wena le ntlo ya ntatao. Itswe lefuga le se melao ya Jehova mme o latetse bobali." 19. Romela jwale o mphokelele ba Israele bohle tabeng ya Kamele le ba profeta ba Bali ba 450 le ba profeta ba Ashtarot ba 400 ba jela ntafuleng ya Jezebel. 20. Ibile Akabe o romela ho bana bohle ba Israele a bokella le ba profeta tabeng ya Kamele. 21. Eliya a tamela pela setjhaba sohle a re, "Le tla tinyetsehela ho le hokae ka nka tse pedi? Ha Jehova e le Modimo mo lateleng, ha eba ke Bali mo lateleng, empa setjhaba ha se ka sa araba letho." Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Uloba yamthuma bathi ahamba yokuhlangabeza indoda kaNkulunkulu Eliya. Bathi uAkabe makahlangana nale ndoda kaNkulunkulu, uthi kuye, "Ake wena ke rata ka Sesotho ngibona ngathi ngesizulu ephumile kahle. Ikaba ke wena ya firikanyang." La lutla lentswe. Ikaba ke wena ya firikanyang. Kama tama hona le batho ba firikanyang. Hallelujah. Amen. Mara jalo o bua le motho a wrong. O re Eliya haraba, o re ha se nna ke firikanyang Israel, ke wena le ntlo ya hao. Wena le bontatao le lahlile Modimo la latela bo Bali.
Glory to Jesus. Kukhona abantu abamlahlayo uNkulunkulu. Bahambe naboNkulunkulu abangekho. Ene laboNkulunkulu laba khona konke kuyamoshakala. Hallelujah. Manje habona hore bona ke bona ba Afrikanyana. O bone yena o ka re ke na Afrikanyana. Le ngwana modimo a etsa mosebetsi wa modimo. O bona ile yena Afrikanyana. Kanti no. Bo Afrikanya bona. Leloko la haile la hlile modimo. Hallelujah. Skala sa modimo. Aske ga mo lahla modimo. A re tlohelle medimo. Glory to Jesus. What's my medimo ke ntho tse ngata. O kana hana ho modimo ke o ya ka mo le mabitleng. O ile o rapela hana teng fela. No! Medimo ke dintho tse o di understand-ang tse ngona. Tse le bana ho rapela modimo Islam o na le tsona. Hallelujah. Le tšhelete ya hao e ka ba modimo wa hao. Ntlo ya hao e ka ba modimo wa hao. Moaparo wa hao e ka ba modimo wa hao. Hallelujah. Go dula ha monate ka ntlong ya hao o ja ha monate ke modimo wa hao. Hobane wa lebala ho modimo o teng hore ke ja ha monate. Glory to Jesus. Mara mona uri Elia ha sa botsa uri e tla tinyetsehela ho le ho kae ka mona le ka mo o tinyetsehela bo etsa jwang mamle ukuba maqengana manqeka Kikamangeka. Ungapha, you don't know ukuthi kahle wena ukhonza bani. Awuzazi wena ngokwakho udidekile, awazi ukuthi ubani. Ulona lekatinyezela kamo until when? Uri haikaba mudimo wa lona le rapela mudimo molatele. Shiyang dintho tsa lona latela modimo. Hallelujah. Uthi kodwa uma ubani uye uNkulunkulu anemkhonzayo mlandelane. Hallelujah. Awazi ukwenza amakhosi ayi-2. One. Manje sikhonza nabazalwane abahlanganisayo abangazi understand bona ngokwabo. Namhlanje namhlanje awazi kahle ukuthi ngiyalanga phakane usafona ukuthi kahle ngiyaphi. Kanile skhathi yendala ukhonza uhayikaba ukhonza dintho tsa hao khonza ntho tsa hao manqauti tloha dintho tsa modimo until o tla o tseba hore modimo ke yena a tshwanetseng mo rapela. O tla ho yena ha o tla ho yena o tla o lahlile. Hallelujah. Hey, washiwa efankhathini bazalwane. Glory to Jesus. Sisangena ku 2026 akwasibuza ukuthi ngidingetsa ile hakayo ka 2025. Now the 2026 jwale modimo se ke batla ho rapela wena. Jwale se ke batla ho dula boteng ba hao. Ha ekaba ha o ibone ya o sebeletsa tsamaya o ya ho bale hore bane jwale se ke rapela wena. Se ke batla ho sebeletsa wena. Se ka hlakana. Ha di hlakane thotsena. Ha di hlakane. 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 Ha di hlakane.
Glory to Jesus. Mina udingezela come on. Rena re go tsamaya le rona. Ka tina le wena ka dina go tsamaya le thotsa hao. Bali haibe bali. Modimo haibe modimo. Glory to Jesus. This time, the nako ya go motho fela ka shebe o ke twa ke batlang iska to funa motho funang ufuna nkulunkulu noma ufuna nabo phathi osuvumile ukuthi uJesu inkosi uyaphuma ngisho ukuthi uyaphuma asambe naye uEli simuzwa ukuthi uthini masiya ku 22 akiri uyiserinehe uyitse ubizwe ba profeta akiri baba le ba mashumi amakaikayi and then le ba ashtarot ba mashumi amakaika haba le mashumi wana maholo. Glory to Jesus. And the one Elia uri ba profeta ba modimo ba ile ba bolawa kaofela ke sa tsetile one. Oh hallelujah. The next card la pauzo sala we one. La kufana la wothi lo nkulunkulu ephansa yobakabona ngale. Oh hallelujah. Uthi ngisela ngiyadwa kodwa wena bisa laba profeta laba abayi 450 bisa laba abayi 400. Glory to Jesus. Baba hlangana kuthi ukuthi 850 abaprofeta bamanga. Sela yana yedwa. Profeta kaJehova. Izinto zikaNkulunkulu azihambi ngobuningi. Izinto zikaNkulunkulu azihambi ngesikuku. Kodwa izinto zikaNkulunkulu zihamba ngokuthi wena uphazamane, wena uphethomane. Oh, glory to Jesus. Akusizi. Uthangane kusisize. Ukuthi sigwale kule ndawo. At the same time singasebenzeli lo nkulunkulu. Akunguye. Sisana bonkulunkulu abobale sibasebenzelayo. Oh, hallelujah. Ubabizema 23 urihine empoho refendi poho utsho ubona kaofela urefendi poho tsepedi. Glory to Jesus. Manje ufuna uku-exercise amandla kaNkulunkulu. Oh, glory to Jesus. Ufuna ukuthi lo nkulunkulu amkhonzayo makabonakale ukuthi lo nkulunkulu khona uyaphila. Hallelujah. Glory to Jesus. My God. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Kunesikhathi lapho kumele ukuthi bawumntwana kaNkulunkulu uvele lo nkulunkulu abonakale lo ukuthi unguNkulunkulu. Uyasebenza lo nkulunkulu. Uyelia uthi makaqeda lapho ethi God story singasafundi ngoba ngibona ngathi simosha isikhathi sokufunda. Glory to Jesus. Uthi linalethani ama iphozeka zethu ule lona nkankiela lona po utshela nabanye 850 uthi ayenu nayi ithathani lungiseni akhane ahansi sabelo salo. Glory to Jesus. Uthi nana yami nayi mina ngihamba ngedwa. Uthi mina ngihamba ngedwa. Uthi mina ngedwa. Anginamuntu kodwa la ngihamba naye
ukudlula le-800. Glory to Jesus. Uthi kubo nibeke laphayana nibase alidake uyalona beyami alifetsa libitse modimo wa lona libitse modimo wa lona ga tukisa mollo o ga ha le tlhoka mollo mo le tlhotlhwana tsa teng ha ba ke mantlwana o batla ke wena bitsa le hodimo mantlwana wa hao ke yana hodimo kapa mantlwana wa hao ke phansi Glory to Jesus. Ay madoda yenza kanjalo ayakhalela althari labo balakha mabakade babeka inkuni babeka konke babeka inyama yabo khona bambiza uBhali uBhali thulile Bhali bambiza uBhali Bhali thulile Bhali bambiza uBhali Bhali thulile Bhali thulile. Glory to Jesus. Thulile Bhali uyaliya manje uyabakwera uthi hayi hambani nomfusi uma ulala makavuke ezozwenza lo msebenzi. Oh hallelujah. Hayi bathi manje baqala bathathe imimese bayisika bazenza konke bafuna ukuthi Bhali sebenza Bhali no sebenza. Oh hallelujah. Sebaqedile sebakhathele uyakhona angazi thi sifunde ngoba mhlawumbe uzothi sikhuluma amanga uyakhona kube 36 kube nakona uhlangisa sihlabela muprofeta Eliya athanela ari that laba Eliya usithaba sohle nkatamele Eliya nkatamele basalani kunesikhathi lapha kumele ukuthi uvela ukuthi nkatamele nao wakamuthi muwapi ole nkatamele Eliya Eliya bakwina nkamasho wa halidala unkamashe alishumela bethimethi enhlake ku 12. Glory to Jesus. I-12 la inezinto eziningi. Hallelujah. I-12 la inezinto eziningi. Awusolandelela uthatha manje ayi-12 wakha i-altari ngalamanje. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Nkosi yamakhosi. Number 12 Nkosi yami. Uyazi ukuthi la uthi uyaqabanga abafundi bakaJesu bebayi-12. Glory to Jesus. Awuthi uyaqabanga inyanga asiyakuba unyaka ukuthi kuphela sina 12 months. Glory to Jesus. Oh hallelujah. 12. Uthatha manje ayi-12. Uhaha alitari. Hadada uhaha alitari. Ubeya oyela yasihlabela makaqeda ukuyibeka uthi usani namanzi nina mara into mfuna ukuthi niyenze mfuna ukuthi niyenze iforo. Glory to Jesus. Iforo esurround le altar le. Oh hallelujah. Udima iphathizane sihlabelo se bakali liyameka bathela bakali liyameka bathela manje methi yana hathamaye because ubona le faro Jesus next
Glory to Jesus. Wonderful Jesus. Glory to Jesus. There is a glory. Jehovah. Oh, good. Who is it? Sena. Sita sitsebe. Kubani ke wena Jehovah o le modimo. Ke kubani o batse o fitlisitsa dipelo tsa bona. Modimo go kuka ke thapelo ya hao. Ho re seloko ba ka se tsena modimo. Se bona modimo a ke phela yena. O wa phela. Modimo. Wena o le mona o slobo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Daddy, I don't have a moon. What Jehovah? What Jehovah? What Jehovah? Jesus. Glory to Jesus. What Jehovah? That's the Jehovah. What Jehovah?
fela ka letso hali nyehlela no mhlanka mdi o tsamaile o sena dat sekgohlela sena sena go mona le sekgohlela se ile sa tswa mara a fitse ha betla a fumana motlanka modimo a fotse mahlo asala asia ntse ke le 5 le nna ke re ha e ka batho mohlanke tsana ya ke batla o tsamaya ke sia batho ba 5 empa ba tseba modimo ba tshaba modimo ba itlhamisa ditsa go sebeletsa modimo e seng batho ba tla ba tlala bread of life and the same time ba tla ba le godimo. That's why ndaka ka shumaela e fa khadi ya senyena wana ke ba tlo go be le moya no mamadi a sa go go mahlo ya ka o tshwanela lo mo madi a ga tshwana sa go 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 mahlo ya ka what can you bread of life e tshwana ke madi a ga a bo tswa na hai glory to Jesus ka wana a ke to compromise ba sa mali go te 2026 o na ja hlanga ke hlanga o fita a ke to compromise ke tlo shuma life a khadi ka wena o tla ka hodimo. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Dira evankhani ya matla. Evankhani ya pholoso last week. Ke buile ka pholoso le kereke. A re sa mai kereke. Ha o tlile mona ha wa tla kerekeng. Mona ha o tlile o tla wa no pholositswe. Ha ka ba ha o so pholoswa. Go go tseba go tsamaya le modimo wa phelang. Glory to Jesus. Maria Treke. This last week, I got to Treke. Ha Huta. Ha Fisha only better got a Treke. Ukalani in Tonza Haj. Glory to Jesus. I only better to Joanna. Kana, it's a Treke. But how Pulusi, how Huta, how Fisha, when I live for Halimelan, when I live more to Manadulan, Kamona Kapeluke, when I live more to Jesus. Glory to Jesus. Have a back in the hello. I had to take a back and tell him how. Something was around. Yes, honey. See honey. See slowly. See your boy. I'm good. Yes, I'm nothing but a woman. I can see you wena ha o batla ho bona makeba fela le ka sheko makeba a wa santsa na bulehile a ntse re wena tla o kene o re makeba ha o bona a phunyile so madi a na tele ke tla so ana tele ke tla ho wena o kene siyangena basalwana kula manqeba siyangena aphunyelwa thina ukuthi singene ku Jesus. Pasabana sambo omuhle asiphozele loNkulunkulu uEliya wamkhonza lapho kuye kwaphela konke wasala yedwa akawuhlale ukubonisa ukuthi noma bangahamba bonke eBread of Life kodwa ngizoma